Bismillahirrahmanirrahim. Sa ingaran Allah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagawin. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. Hei sunabi, kalkan kaswallah, guubang ka unuti sa mga kafir agu sa mga munafik, mataan aswallah na adnal bilawa na matauwal bilawa na maungangan. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Guunuting kasunganin ay pagwahir ka apun kukadnan ka, mataan aswallah na adin kunganin nag-iinyong galabak na gumagpaong. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Usira kang kakwalla ka kesanaan swalla asas sarigan. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Da inad wala arkasaka tawa mama adwa apuso kulawasyan. Gudenian adna sumanga karumani wasuplihir niyo sirani benyu siran mga ina. Gudenian adna sumanga wata apim bebe wata iwi benyu mga wata atitu. Giyuto nakaturuyo ku mga ngari iyo, naswalla ipturu ku benaragus kanyan ipturu ku lalanan. Ustayan, giyanan subendingan ku kalihar, maana dihar, aaya maanan yan na turu unumama ku karumanian na detar kara kenuliku di ina. Ada tananu jahiliya Arab, igira pagende uniran su karumayran na bubay, na turu uniran unang kutua katuru sama talakian. Giyuto ikia betirun sadihar, maana kalikud kakagi ini saging denian si karumanian kuliku di inaian, ahyaramian saginawanian. Guani aging kaya ada tasempad na kapanalimbu tadi mauntol, na ini saparo Quran kakaterua kabuke ka kena ubeso karumah na beskanyan su ina. Su Islam na ini saparian na langwa na katerua gugeleb kakapamrak, ada mata tagu una kabu benar. Sa aya kabaya iyan na langwan na pteru unum yaratiaya gu langwan na penggelebek nian na palaya dan benara kesabupan sa kamapiaan. Mala abendingan sang kagiyenan ibendingan usura al-mujaddala ang kanana kalihar sa pangdudukawang kosora ika-50 agu pito. Ustayan, giyenan subendingan kukam bebewata aku wata wisa atau tabani ini sapar penuh Quran kakabu kegena di benar ubeng ka terwas suding kawata awata aka ada ukit sa bekukungka sa mala akia sebendinga sangka sukia betalau nu Islam na sudun su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipiakang guliman yanon sa piaki pangaruman yanon su Zainab bin Jahsa bituan nu pimbebewata iya na su Zaid bin Harita. Na kia taru-taruan ku mga tawa mga munafik sa pedutu ay inu kita nugastayrang ku Rasulullah agusu mga Muslim. Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Tawag niyo kiran sa mga amairan, kaskanya ni lebiyo kauntul ku Allah, na amay kadinyo katawan sa mga amairan, na tawagan niyo sira na mga pagarin niyo si ikwaguma agu mga tabanga iyong. Da adusan niyo kung anina miyaribet kanurun. Ugaid na ana dusan niyo ku pimbaba umanga puso iyo. Buadin swalla al-bilawa na paririla al-bilawa na masaling gagawin. Ustayan, aya kauntol si ikwalla subhanahu wa ta'ala na aya itawag kutaw na su ama iyan. Aya maana na aya niyan mapagapilidu. Ka aya un mimbawata. Na amay kadikatawan su bangsanian. Na tawagan skaniya na pagari ku agama. Kaso agama nagyuto ibang sa Muslim. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. So nabi na taralbi kumiamaratiaya di su mga ginuwairan na gusto mga karumanyan na mga inairan. Gusto tutungan na yan na so sabaad kiran na taralbi ku parail adi so sabaad si ku kitab wallah adi su miamaratiaya gusto mga muhajirin. Inon tabu wad ng gelebekan ibigay niyo si iku mga saling gugupa iwa mapia sukap maradi kautaw ku urip niya na kewarisan yan. Aadno to si iku kitab lauh mahfud misus suraton. Ustayan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na taralbi ku muslim adi su mga ginuwairan sabab sa aya rumasay niyan na sukama pianiran agu margnian sumargniran sa lawan kaniyang kulok sa titu ku kipepantag niyang ku mga mukmin sa sumanga karumanian na minibetad siran sa sera ni mga inaumia maratiaya sa patotas laan siran nagusakaon siran ku kauyag-uyag sa ipamang ni siran sa kapakaslang agu kapakadaya ku alungan na mauri. Inangkusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subaya danu muslim amiyatay na su minibagakyan na tamok nar ku mga warison giuto ikarina sa skanya na lawan ku titwa lokas kaso lokas na kanaubon paturaya kapamaya diniyang ku mga bayadan wata iyang ku uriano kapamatayran na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyamaya daniyan subaya danu mga muslim ada makabayad. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Guguan ya kwa anami ku mga nabi suka pasadaniran agusi Irka, agusi Ikunoh, agusu Ibrahim, agusu Musa, agusu Isa awata amamau Maryam, agu kuminwa kami kiran sa kapasadana mapned. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. Kaanian kaisi su mga suguyan o ini sampai ran susugun yang ku mga pagtawiran agu miyagtad ku mga kafir sa siksa masakit. Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa'arsalna عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Hei sumia maratiaya tadmini yusulimu walar kanun gunia masangarang kanwa sundero nasi guna misiran sama begerandu agu mga sunder wadani umailay su mga malaikat guadun swalla kung ngani nagi inyong gelebek na lebih lawana tumiti kairon. Ustayan. Giyanan so kaya tidawa abituan sa gazwat al-Ahzab. Aso mga lumpukan ukuray sa gusto mga Arab sa Pulwa Arabia na mitimu-timu siran sa piyaka isa-isa iran surundoy ran na mabager kaaya pamikiran niran na pubulas niran so mga Muslim sa Madina. Sa ini teba nga iran so mga Yahud sa Madina agu siran dani mala aming galebeko kaadnang kutuwa gubata pag-uuluwanan Isalam bin Abi al-Hukayk, si Salam bin Mushkim, agu si Kinana bin Arabi sa sumiyong siran sa Makkah na piyang wayatan niran so kuray sa gusto pagtao gatafan gusto mga munafik ku mga Muslim sa tanto utuwa mala agu mabagrarunda ada din kasagadi mga Muslim sa datarang kana nakiprupaan no Quran amia sambulayang so mga mata agu ini sampai supuso kurarab sa kiyasen dedu kalak sa minimu sawirwi sa asahabong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso Salman al-Farisi so karirang kumang itupang sa Madinah kaandi pekasul sugubata manibulos sa pinggulaw-law to mga Muslim sa suguan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naswalla subhanahu wa ta'ala natitikayan yan sa mga urip niyan. Sa siyugun yan sa mga musyrik sa runda ang mabagra subu-subu. Ini kayuntong yan sa mga berung-berung iran nagu sa mga kudniran. Sa disiran maka pumayandeg ku mga derpairan ku kabagrundu na ini temuni yang kiran so kalak na miyakam belingan siran sa daam yam betasiran na malakbu. إذ جاءوكم من
فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Guania mau makan wirang ku kapurwani wagusi iku kabebeeniu. Guania masam bulayang sumanga kaileniu sakalak. Agu mini sampai sumanga pusuk sumanga bakereng sama kapemikir kanu kualla samanga antahna pamikiran. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Ruudna tiniu besumia marat yaya agu dininug siran sasampurna alinu. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Guguani agi itiruunu mga munafik agu susiranu tuwaadin ku mga puso irana sakit. Ada ini telader kita nu wala agu susugu iya narwar sa ikmata akal. Ustayan, gitu sa mga munafika di benar so para tiairan. Aaya gagalebek niran na anda manaya idiran kapaka pangeped ku katidawa kasiran na lebih mangaling kapa mga talaw. Aya buwa kapasangan niran na iraad na miyata benatamok na kalaan seranon ku kapumbagi-bagiun. Ugeid na si kukakuun sa ngulalan sa taban sa katidawa na pupelagu yan nirang kamanga talaw siran kadekiran so para tiaya alina nga mabeger. Giyang kaya mga munafik na didin mabubulaku kapaging du mga Muslim sa masa ini, auman makambetas so mga Muslim ko panamariran, nambekurut siran na rebes niran so unganian, sa aagaw niran ko mga Muslim sa muukit sa akalagu ikmat. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Guguania tiruong nasalumpo ka pagkiran na hey mga tao sa Yatrib. Da adar pa iyo si iya mabeger sa beling kanu saad na paguda sa salumpok ko nabi sa giiran tiruong na sumanga walayami na mamamayas askan yan na knaubo mamamayas kada aben takira narwar sa kapalagui sumanga munafik. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Upama ukasul disiran kumlili betaun urian ya na pangningkiran sumurka sukabunwa ku mga Muslim natang kedai taling umayran sa disiran lumayaw sa mati. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. Gusab na rami adisiran ay nipisadairan swalla samyauna adisiran pelagui busuk kapasadan wala na adnay pagisa. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Terwang kahai Muhammad, hadir kanu pekang gaya guna suka palagui, amai kamalagui kanu ku kapatay, udi na suka bunuh, na amai kang gula-ulaan yuto na di kanu pekasawitan inun ta amai ito. Ustayan, so kapatay na da apalaguy nun, kaapi anda kasong na pembelakang kanian, giuto ikaturu Quran, na so pemalak na da apalaguy nun, aya pepalaguyan na so penaluba sa sadin sa magaan na diperautan, na amay ka pemalak na da apalaguy nun, sa aya mapia ko Muslim, na sempang niyan so kapatay sa paras sa malangas sa gukawarawa tetana, asar ka sisiis kaniyang kubenar kaswalla subhanahu wa ta'ala na tebenganian. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
Teruang ka anta ay pekalinding rekanu kolla amai ka kabayaan kanunian sama suget kanu wasiksa udi na kabayaan kanunian salimu agu da matu uniran arkirana salako kolla asaling gugupa agu depna tabenga. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Sabnara katawan wala sumangatawa pegedin sabelam beuna pederkanu agu sugi itero ku mga pedira nasong kanur kami sa disiran telingumaku katidewa inun ta ama itu. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Sakali geterkanu na igiram ya kau masuk kalak na mailaing kasirana pegilaing kairana mabubura rata matairana dataruba kata tambuni sakapatai na amai ka mada sukalakiran mada sugumugubet na sarunga ngateng kanwera na mga katerua mga gegerang sakali get kumapia siran uto na desiran maka paratiya na inilang wala sumanga gelebkiran sa miad nuto si ikwalla amal budu. Ustayan, palayad na nanusayan ko dedebiyutan ng mga munafik ay perupa o Quran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agus mga Muslim sabab ko kapipiligro ugas tairan ko mga Muslim kakagi makasusulciran ko lumpukaniran akatawaniran sumapayag masulan nagalab ko mga Muslim. Giyang kaiyakap mo munafik na si imiad ko kapaging do mga Muslim sa Madinah sabab ko kiad no mga taba na tamuk. Naso katatago mga Muslim sa Makkah na daabaru mga taba na tamok na daro umambu maadin sukap munapik. Kakagi sadin sa tawa sumuld ku Islam na aya kekawanian naso garuti mga kuray sa gusto mga bedesiran na gusto ringa sayran. Naso miarati sa masauto na tulabus su paratian yan apangilay ko kasusuat wala subhanahu wa ta'ala sa adem mambu pangkataniran ko kiyauniran ko Islam adi prautonomia makasaluno. Pisek siya na nanu Quran. So Islam na kebabayaan yan so kapanguna ko na kumapi ako kang galabakaon ang gulalan sa kawatagu katero. Miya kay saad nag-ipanunutulan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya aliw niya na mga tawa pumakasurga na minigayaw so ukasa sa piyang niya na mapdun na inapedunu nabi na ad na tumiyundog na pitero ono nabi sallallahu alaihi wasallam akiyaw na angka i ukasa. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Iitong nirana sumanga lumpuka na desirang penkuyakas na umakaw mas sumanga lumpuka na masimalawira na ubesiram bumilulumang kumang Arab salumang apu pengamad niran sumanga tutulan na pantag rekanu na umaad disiran rekanu na disiran makin bunuay inung taama ito. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sabnar adna miad narkiu si iku Rasulullah aladi wana mapia. Arkita wa miad na arap niyan swalla agu sualunga na mauri. Agu tiad maniyan swalla sama dakal. Ustayan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iladi wana rawatan apsung giringan umia maratiya kaskanian ni mama ataru to pake adnaw na bilang ataw aded na datarian ko kapakalelebi. Apiya swalla subhanahu wa ta'ala na miya bentugian ko kapiya iparangay. Ilayang kaso ayat ay kapat ko sura Al-Kalam.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Nagun yang may layom yang maratiya sumangalumpukan na pitiru iran. Agi esu ini telah kita no Allah susuguyan nagu benar so Allah susuguyan. Guda aminiuman yang kira narwar sa paratiya agu kambayu rantang. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Adna pedkumia maratiya amang mama ini tumaniran sungani na ini begira na pasad kualla na pedkiran sutawa mia tunai nian suka pasadanian samia syahid agu pedkiran sutawa numanaya wada pen masyahid gudairan sambi isu paratiya ran sa sambi akak munafik. Ustayan sumia maratiya na dua ananayaw niran ko kibebetuku dunia. Isaw na masyahid siran sa Maidan gugi ikapaki tidawa ko mga ridwa yu Islam samia tunairan so inibigiran na pasad sa kapelindingiran ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Udi siran masyahid na malalambes siran anumanayaw sa giirang galebekan so kapamundi ng kadatu Allah subhanahu wa ta'ala kuliawa ulupa sa makabekan so parinta Islamia amatarutup so kipsuguung kumapiagu so kisaparan kumarata. Sagina ni rumah sayu muslim mabelo ya sunderwa mawara ku kapekada ku kapan nalimbut kuliawa ulupa sama tu labu susimba asi ibu panunumpang kuala subhanahu wa ta'ala. Didin matarutup susimba kuala subhanahu wa ta'ala agu didin makang gulalan sumanga kasalaan at yamanan maana hudud ini bagay wala subhanahu wa ta'ala udi makatindig sukada tu yang kuliawa ulupa sama kamuayan sukada tu wa Islam peruman sa dataru kianda tu mga khulafa urasyidun apat kata wa khalifah. Ustayan suka perang salalang ku Allah subhanahu wa ta'ala nagiyena ni lebih emapi agalebek ku dunia ati telaga dan sabelas samala ku alhungan amauri sa subelas syahid na tantua mala agu mapi aguskannya ni pia kalebih wala subhanahu wa ta'ala asosuna na kapatay sa sumanga sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiiran pamangniin ku Allah subhanahu wa ta'ala aya ipatayran na kasyahid kulalanon sa so Khalid bin Walid nagwen niya kewapat na penggurau ku igaanian sa kapangingindawan niyan sa aya ipatay niya na masyahid. So kateruan nahbahu nagyutu su ajal udi na su kapasadan. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Kaan kabelasi wallah sutu miuman ku kiatumanian agu siksaan yan sumanga munafik amai ka kabayaan yan udi na pakataubat niyan siran kamataan as wallah na adnal bilawana paririla al bilawana masaling gagaun. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Sapiakan dudwala sosiran utua mga kafir sa pediran surarang itiran ada amia paruliran amapia agulininding wala sumia maratia yaku katidewa kaadin swalla amma begral bilawana mabeseng. Ustayan gweni ya suguan wala subhanahu wa ta'ala soal ahzab sa mabegra subuh-subuh na disiran maka pemayan deku mga berung-berungiran agu pepemangi kayuntong so mga kudniran sadip maka benar ku mga datulairan ku kabegerundu na kia busa sengan so Abu Sufyan sa pitiru iya na iman tunang genat tanu sa beling tanu sa Makkah sambil ka beling siran sa deemiam betasiran na malakebu sa dataru kia seksi irunu Quran. Nasukiay po siran na ayap man na siyang uro mga Muslim na su mga Yahuda mga dunsian abiyereng kasiran su kapasada nira naguso mga Muslim kukiya pa kaum mawalahzab kaayatang kapiranon na miyap walas su mga Muslim. Ilayang kasuusaya na pagkatundog. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب
فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Gupia kaliunian so serano tuatia benganiran so ahzab aped ku mga tawati urunan sa kita pun ku mga kutairan sa ini titik yang ku mga puso iran so kalak sa salumpo ka pemunuon niyo na salumpo ka pemiyag niyo kiran. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Gupiaki pangwarisan yang rekanus sumanga lupa iran agus sumanga ingdiran agus sumanga tamukiran agu lupa adeniu kadepui guedin swalla kulang wana syaya lebih lawan agu magauson. Ustayan Gianan so mga Yahud sa Madina Banu Quraidah, apindun siya niran so kapasada nagita sila naguso mga Muslim, sa diran tebengan nagupagugupan so mga ridwe yung mga Muslim apakaw maagumugubat sa Madina. Naso kaya pa kaw mawal ahzab, nabirang kasiran so kapasada niran naguso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa minggu lalang kususuguong kiran na so Huyay bin Akhtab, asumiyul kukutairan sa dir katanian so datu Iran, aso Ka'ab bin Asad, sa taman sa miya bereng kasiran suka pasaden. Naguan niya makandud sa mga musyrik ada amiyang betasiran sa miya kandud mambu sa mga Muslim sa Madina. Naso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakapapantagan ko walayu Ummus Salama. Na miya kau maun so Jibril sa pitiru iyanon aba ka miya kapasad ko katidua. Na pitiru iyan na uway. Na pitiru o Jibril aso mga malaikat na dairang panbetadin sa mga gumaaniran. So Allah subhanahu wa ta'ala na inisuguyan raka akagubetang kakubanu Quraidah na lumiyala kau so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa siyuguyan so mga tawa kagubetayrang kubanu Quraidah si iko uriano kaya pakasumbayangiran sa luhur sa pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubaad na sumbayang arkano sa asar inunta aruo sa banu Quraidah na lumiyala kau so mga taw na riyaut sira na asar salalan na misumbayang so sabagi sa aya inanto kaniran ko katuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so kapenggagaan lumalakaw na so sabagi na desiran din sembayang sa taman sa disiran makaw makubanu Quraidah sa miya subag siran roo na palaya siran dia payanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa inibaga ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku mga tao sa Madinah so Ibn Ummi Maktum sa inibagay niyan so pandi ku Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu urian niyan naliniyut siran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa miya ka 25 gawi. Naguan niya kabesengan siran na mitepapay siran ku kukumanu Sa'ad bin Muad ada to ubang sa Aus kakagi airan tabanga ku masa jahiliyah. Na pihak isungwan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Sa'ad si isa Madina kaanian siran makukum. Nakagiyo makauman na inalawiran sa giiran pangangam pediyan sa ikapediyan so mga Yahudiya Banu Quraidah sa pitirawiranon akapediin kasirang ka mga tabang kasiran. Na didem beturu so Sa'ad nakagiyo pakapasanganiran na pitirawiyan iman to na miya kaw makusaada masa ada bon makapenginsuya kwala subhanahu wa ta'ala apenginsuya. Na kiyatu kawaniran na aya ikukumian na palaya siran din pemunuon. Na kagiyo makaran iku berung-berung kakadnan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiru o nabiya tindig kano na alawan yu sudato iyo. Na inalawiran sa piya kabulusiran na kagiyo makauntud na pitiru o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agiyeng ka iya mga tao sa inituro yan siran na mite papay siran kukukuman ka. Na kukumang kasiran sa sadin sa kabaya aka. Na pitiru yan aso kukuman akan na punggulalang kiran. Na pitiru yan na uway. Na pitiru yan na gusi ikotawa madadalam sang kaiya berung-berung. Na pitiru yan na uway. Na pitiru yan agusi ikotawa matatampar ruong. Sa ini turu yan so kakadnan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na pitiru yan na uway. Na pitiru yan aaya ikukuma kang kiran na pemunuon so langwan na kepakai kiran na makitidawa agu pemiyagan so mga babay kiran na gusto mga tamu kiran. Na pitiru uno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asab na ra ini kukumakasokukuman wala subhanahu wa ta'ala. Na ini sugu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kambaal sa kakar na kagiyo makalut na ini taling umasirano na kipapatungan na piyamu tulang siran sa ulo
Aya kada keliran na mararani si iku pageltanu 700 agu 800. Na pita ben sumanga watakiran na da penertii da kabeligi ya pedu mga bubay. Giuto sa mga Yahuda miyaling siran sa hijas ka pinayaw nirang kun so nabi Yesugu na may susurat kirang ko Taura agu su Injil so mga rupaan yan. Nagwun niya mauman yan siran na siyang kairan. So kukumana ini kukum kiranu saad, nagyuto so kukumanira na matatagu ku pangitabunira na mga Yahud sa aya kiran piyakang gulalan. Kena ube so kukumanu Islam. Sa pantaguto sa angkiran makang gulalan so kitabiran dan dudun so kauntol. Ugaid na sumanga tawa Yahud na mga tawa tamaba. At tama ni manto na psu penirang ko mga Muslimang kutwa kiari nga sa Iran sa Madina au pagilaya na sirani mga tawa patot ang gulalan na no siksa. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Hei sunabi, teruang ka ku mga karumang ka, amay kami adin kanua kebayaan yu su kawiwi ku dunia agu su parahi sanian, nasung kanu si ika begengkos kanu sa pamemagayan, agu talakenaken kanu sa katalah kamapia. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Na amay kami adun kanu aya bentak yu na swalla gusu suguya na gusu ingedep kuri na mata na swalla na piag tadanian sumanga bebaya bipi apeder kanu sa belas samala. Ustayan Giyuto so kaya timu-timu o mga karumao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa piyanakatan niran sa mga kasangkapan na guigagemas hawalay. Akatawan niran na sunabi na daatamo kaya na kiyengkusyang ko mga pangniran. Sa bedin makauuntod sunabi sallallahu alaihi wasallam ada akisembagi ang kiran. Sa miyaw masiran Umar agu su Abu Bakar sa umani isa kiran na peranagnian suwata iya na karumao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siaparan siran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubairan tanah iya 5 su Hafsa agu su Aisyah. Si isang kuto na piyakang bayasiran wala subhanahu wa ta'ala o aya kebayaan niran na so kakayaan ku dunia asambi u kasurga niran anta aka aya ketumu iran na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kasagad siran sa margna kapagintaw na palaya siran din minili ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab ko para tiairan na aya ini belas kiran wala subhanahu wa ta'ala na ini sapariang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ubaanan deen yang kiran sa ben yang sambi isa salah kawa bebay sambi ni lebiran uto ko langwa na bebay ku dunia. Upman waya mapili Iran na su dunia na kekwa Iran sa deakipan tagiran ko mauri alungan. Sa palaya si Randin minili ko Allah subhanahu wa ta'ala agusu alungan na mauri sa miyakipan tagiran so kasuswat wala subhanahu wa ta'ala agusu limu iyan. Inaloyo ayat asusik sa Iran na sa takap ko siksa o kalili de mga bubay sabab ko pangkatan nira na mapuro ko kababaluiran na mga karumao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa sumambu sa mga balasiran na mapia na sa takap ko balas o kalili de mga bubay sa palaya siran din miyakwa aladiwan ko mapia aguso kaya perumasay ko kapagawidi ko da'wa Islamia sa miyakipan tagiran sulimu Allah subhanahu wa ta'ala sa dunia agu sa akhirah. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Hei mga karumao Nabi, sa makang gulawla sa piya kasisingay mapayag kasina apaderkano na tekepenon so siksa sa dua takap sa miyaad nutuk wala amal budu. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Nasa mangungunutan na paderkanu ko lagu susuguya nagung gelebek sama pia na ibagaya mirun subelas yan sama kadua agu piag tadanamiskan yan sa rizki masakaw. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء
إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Hei mga karumau Nabi, kena uba kanu datar wisaku mga bubayak kalili. Amai kamanang gila kanu na dinyu pupe kau melasok katero, kamakaina mamama adna madedelemas sakit sa puso yana kabaya sa kasina, gutero kanu sa katero amapia. Ustayan, ini sapar wala ko mga karumau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka pa kau melaku katero. Sara beraya nang kulangwan na bubaya muslima, aubayran pupe kau melasok katero sa pantag saan manega harus sa mama akas sabepan sa kalagin debu kagdemian. Gina ni kukuaan na dalilu sabe dini sapariran so kanega ko suara ububay sa ini itong irana haram. Ugaid na aya kauntol na kena uba sa saparan so kanega ko laga mo bubay asar amalumpyo sang kutwa ka pupe kau melaun sa pantag saad na pekanegu na salakawa mama harus. Kadiu tu kepakai. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Utempat kanu ko mga walay niyo sa uba kanung binayar sa detaro kiam binayaru jahili apaganay. Gupakatin niyo so sambayang, agu begeniyo so zakat agu unutin niyo so agu susuguyan, kakebayaan wala akapakadaan yan rekanu kumarsi. Hei mga tau walay rasul, agu suting kanunian sa sampurna akasuti. Ustayan, ini sugu kiram pena mga karumau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang katempatirang ko mga walairan sa disiran binayar ko mga mama aya penubesiran paki susu ko mga mama kalebiya isa sapar sa raberayanan ko langwan na bubaya muslima akadadar ketiyang ko walay niyan sa kepakaya peliuron sa kasasapangan so auratian amay membuka pangindaw niyan so kapakaliw niyan sa adnas sabah pamapia. Ustayan, ginan subendingan ko ahlul bait so mga tao ko walay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giyang ko to ayat natitayan sa kapakasusuldo mga karumau Rasulullah si ko ahlul bait kasira ni sabah pakiaturunang ko to ayat. Naso sabah pakiaturun ayat na makasusul kukukuman yan sa minggulalan sa katero. Pianu tuloy benjerira miya kapuong ko Ikrima. Amia adin skanya na ipupenanawagin sa padian amataan na kebayaan wala subhanahu wa ta'ala akapakadaan yan rekanu kumarsi ka mga tao kuwalayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agusuting kanunian sa kasuti. Ini turong kunuto ko mga karumao Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kena ubaya bentak roon na basi ikirambu sa dirumpet susalakaw kiran. Sa pianu tuloy benabi Hatim amia kapuun ko wala Awam bin Haushab amia kapuun sa bepaian asumyul da kwa pedakan so ama akan ko Aisyah na ini sekenun so Ali radhiyallahu anhu na piteru iyan ay pergi sekara kana mama amia na lebih kebebayaan atau si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amia pangaruman yan so wata iyan na bubay askania ni lebih kebebayaan na manusia si erkanian. Sabna ramela yakan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tialawan yan su Ali agusu Fatima agusu Hasan agusu Husain na tiambunan yan si ransan diterna pitiru yan ahai Tuhan ko gie mga tau ko walayakan na pagawaan kakiran sumarata agusu tiang kasiran sa sampurna akasuti na pitiru yan su Aisyah amia karania kukiran na piterwak na hei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saken na pedku mga tao kuwalain ka na piteru yan asibay kasan kamataan na matatagu ka sama pia kambu tu al-Hafid al-Bazzar agusu at-Tirmidhi. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Butad minyo sa pembetian ku mga walay ni wapad ku mga tando wala gusto ungang sunnah mataanas wala na adnal bilawa na mananawal bilawa na gumagpa. Ustayan,
Pianu tulu Muslim ko sahih na miya kapung Zaid bin Hibban. Alumiyala kawaku agusu Huzain bin Subra, agusu Umar bin Salama sa sumyong kami ku Zaid bin Arkam. Naguniya makauntod kami ron na Pitero ono Husain. Asa benara miya katemu kasamada kalamapia sa miyaling kasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agumiya nagkasu hadisian agumiya kitidawa ka apdiyan agumisimbayang ka kutali kudanian sa sabenara miya katemu kasamapia amadakal. Na panutuling kaming kahey Zaid kumiya nagkaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na Peter uyan ahay tenged sabenara mini tulud din so umurakan nagumiya te din so masako sakyali patanakan so sabu adamia nagakang ko Rasulullah. Na suma penutula kan rekano na tarimaan niyo na sudi na din yu tegelin sa ginawa niyo. Sa Peter uyan ad na isa alungan na tuminindigr kami so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa miyang usiat sa rana-rana wa mayto aya ipembeturun na kom sa pagalita na makaagugi Madinah. Na biyun tugian so Allah subhanahu wa ta'ala gu piudi iyan sa miyang tumaagu miya mandu. Orian yan na Peter uyan, aaya orian yan hey mga manusia, nasakan natawa mag-enden na kumakwa sugu ukad na nakan na pekat tarima ako, maana ilat ko kapatay, na imbaga kakanarkanu adwa mapened. Aya paganayro na so kitabu Allah subhanahu wa ta'ala, madadalamon so torwa na gususindaw. Nakuhaan niyo so kitabu Allah subhanahu wa ta'ala agu kapitin niyo kanian. Sa ini pananakatian so kitabu Allah subhanahu wa ta'ala agu ini panguyatian. Orian yan na Pitero yan. Agu sumanga tao kumangawalayakan pengangaluing kurkano so Allah subhanahu wa ta'ala kumanga tao kuwalayakan. Miyakadun yan makaswi. Na Pitero ono Husain. Aantawa mga tao kuwalain yan hey Zaid. Bedi so mga karuman yan na mga tao kuwalain yan. Na Pitero yan, aso mga karuman yan na pedku ahlul bait kuwalain yan. Ugaid na aya tau kuwalain yan na so mga lulutian na hiyaram kiran so zakat ku urian yan. Na Pitero yan na anta asiran. Na Pitero yan, aso pamilyaw Ali aguso pamilyaw Akil, aguso pamilyaw Jaafar, aguso pamilyaw Abbas. Na Pitero yan, alango na na hiyaram kiran so zakat ku urian yan. Na tigyan na uway. Pianutul Muslim ko sahih iyan. So kapamimikiran san na kitang kedeso mga karuman yan na pedku ahlul bait. Sebab sang kutua katuru Allah subhanahu wa ta'ala aso ayata mialoy aso kiniukit ulapiatian na pedsiranon. Sabab perunay ni tundugun wala subhanahu wa ta'ala so katuru iyan. Guta tadminyo sungani na pembetian kung mga walay niwa ped sa mga ayat wala aguso hikmah. Maana so hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Mataan na sa mga muslima mama gusto mga muslima ang mga bubay gusto miyarat ya ang mga mama gusto miyarat ya ang mga bubay gusto gi mangungunutan na mama gusto gi mangungunutan na bubay gusto mangingim benar mga mama gusto mangingim benar mga bubay gusto berasa bera mga mama gusto berasa bera mga bubay gusto maalak na mga mama gusto maalak na mga bubay gusto berasa deka ang mga mama gusto berasa deka ang mga bubay gusto berapuasa ang mga mama gusto berapuasa ang mga bubay gusto sumisiap ko mga aurat ang mga mama ag mga bubay gusto tumatadum ko wala ang mga mama ag mga bubay na piyagtaden sirano wala sarila ag belas salbi mala. Ustayan tiala sa inyan san so mga pipiya agalab kasimba sa danyan rampatan sububay kumama. Ugaid na bilsiyan sububay sa datar kapembalasan yang kumama.
kakarina sa subebay na taruto pamakam bibisa aad na kaatawiro na taruto sa sukambelasirun na detarnu kambelasi kumama sa de ambide nirana gususik sa iyan na detaru kakesik sa umama. Madak lagi itero sa sukon sa mga bebay na ibebebaw Islam supang kataniran sa disiran makararapeng. Ugay nagina na tawa tuwag apadko tawa tuwag syaitan. Sa di pato ta pamakinag ng mga Muslim, kaswala subhanahu wa ta'ala na benar, na langwa na pangitaban yan nan dudun sukaun to lagu sumapia. Na subiti ka no manusia apia narangko ni iyan, na lali mabiti ka na daun sukaun to latitu. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Guda maadnar kay sa mu'min na mamagu di pensa isa mu'min na abubay igira gumitas wala agu susuguyan sa kukumanu beed na maad kirana kasemili ko betadiran nasa tawa sopak niyan wala agu susuguyan nasa benaram yadedeg sa kadedeg mapayag. Ustayan ini sa parkumiarat ya amama agu bubay-ubayran kambaya-baya iso kukuman wala subhanahu wa ta'ala agu susuguyan. Sabab sa matatang kada aya mapia na supia kapiyairan, apia aya kapipikiraw ng mga tao na marata, guya marata na supia karatairan, mapia aya kapipikiraw ng mga tao na aya mapia, kaso timbangan ko mapia agu sumarata na si ika pengdudi ko agama, kena oba si iko kabaya upisa katawan, kadi keeden su kauntol kam bida-bida su panawilo mga tawagu su kagdamiran saad na mapia ko isa amarata ko sala kaurun saad dataruto su kakalidon. Sabab sa naliwas wala subhanahu wa ta'ala su kabenar ko kabetad sa kitab sa tangano uripan kaumang gulaw-ulaw to na keeden su kapanalim butagu su kaplalalim kasu manusia na di pekaliw ko baya aginawanian na so kapag mbaalian sa kitaban na ikukum ko sala kaurun na ayad na kalilid na pekadiya di inya na ginawa niya na di susala kaurun na swala subhanahu wa ta'ala na daa pagempilan iyan ko kambetadian sa kitab kapalaya iyan uripan su manusia. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Guguan niya giingkat karoon ko taway ni pangalimu walas kanian agu ini pangalimu ukas kanian akapiting kasi karumang kaagu kalakan nakaswala sa isosulan na kasi isa ginawang kasunganin na swala na puyag niyan agu ipkelek kas sa mga tawas wala ipatuta ikalak ka naguan niya makatunay ron su Zaid sa kabaya so talak na piyaki pangarumamis kanian si Erka kaanda keedin kumya maratiyay amargan si iku mga karuma ang mga bubayupim bawa tairan ang mga mama amay ka makatunay siranun sa kabaya so kande iranon guwadin susuguan wala ama panggulaw-ladan. Ustayan Giyan ang sututulang Zaid pimbabawa tao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ini pangalimos kanian wala subhanahu wa ta'ala ko kaya turuan yanun ko Islam agu ini pangalimos kanian Rasulullah ko kiap maradigaan yanon ko uriano kau uripni sa umanian ipunun so karumanian na Zainab ko betadirang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na teruun Rasulullah akapitinian si karumanian sa piangin suyaan skanian wala subhanahu wa ta'ala sa pato taya minggulalan na so kabayaian sa dinian pangalian so teruun mga tao ko kapengarumaan yang ko Zainab abituan na Zaid pimbabawa taian.
Sakatawan utu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keednan samala apitna kapa katuun so mga munapik sa guweng aku kita nirang ko giiran kasumana ku Rasulullah samiato man so pepengalian yan. Ugaid na so kabaya wala subhanahu wa ta'ala na penggulalan sa apa kaalangon. Sabab ku anta pa mapurwa so kambetala ku kambebawa ta'a ku wata isa ataw. Sa gua niya mapangaruman yan so Zainab na miyaadin sumala abitiera ataman din sama sa iman to na pupekasukayaw no mga tao sa sedepan sa kaptukasiran ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Da amiad na paturay ko Nabi apidsadusa ko nganin na hilalun wala aki pantag susunan wala ko siranuto amiyipos sa unaan guwadin susuguan wala adyeng kaamadidiyeng ka. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Siranuto so ipsimpairan so mga subuan wala gu ipkelkiran skanian guda ay kelkiran na isabuar wark wala sa ampal din swalla apag-iisip. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Da maadin su Muhammad amau isar kanu ugay na sugual lagu kapos sanu mga nabi guadin swalla kulang wana syay albi matao. Ustayan, tiang kedukuraan aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Nabi akna uba ama uzay da pimbebawata iyan. Sa suada tu mang Arab ko giikam bebawata sa pepekawaris ko mimbebawataun na mapayaga kapanalimbut. Sabab sa pepekasapari ko bangsa so dirum pedagu kekuanian so tamuk sada sabab. Na inilang utu Quran sa sabab sa kagiya sempada mangengeseb ku kapeging dumang Arab na ayat na bieloy wala subhanahu wa ta'ala apa kabatal niya nun na sudun suda alawan yang ku mga kaad niya na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pen makaukit sa matag katerwati tayan na kukuman. Aya mataan na minggulalan sa kuwa tagalebek kaanded na mapemikiron na pedsap kuri alungan sa mitek na sokya haramian sa dayon. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Hei sumia maratiaya tadminius walla sa tadma madakal gutasbihnius kanyan sa kapita-pita agu kagebi-gebi. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Skanian sub selawatang kanunian agus mga malaikat na ipupembangan ni kanwiran sama pia kaang kanunian miliu puung ku mga lilibuteng kadedeg si iku sindo turuan agwadin skanian na Allah ku miyamarati ya albilawa na masaling gagawin. Ustayan, ayama anaw salawat wala subhanahu wa ta'ala nasuki pupengalimuun yang ku mga urip niyan. So salawat mga malaikat na suka pupemang nirang kuala subhanahu wa ta'ala sa ipangalimu iyan so manusia mapaparatiyaon. Sa kalbihan na nang kaiya pagtawa piya kalbi ko mga pagtawa miya nga una sabab ko kala usangan na may papature kirang ko giikang gelebka ko mga suguan wala asirani kebeluya saksi ko mga pagtawa miya nga una sa alungan na kiyama. Na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naskanya ni saksi sang kaiya pagtaw. Ilayang kaso ayat ay kamagato sa gupat pulo agutulo ko surah Al-Baqarah. Giyang kaya umau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so mga ulamaw nandedetaro mga nabi kumbawataan no Israel sa miyasi malaw umusa au babu miyapad sang kaya umau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab ko kapakalalabi niyang ko mga umma. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
Ayah pamamagayan niran sa sagawi iya matmuiran skanian Allah na salam. Agu piag taden yan siran sa belas sama sakau. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Hei Nabi, mataan na si bumis kaasaksi agu pemanutul ku mga pipi agu pengangalak ku siksa. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Gu pepenulun ku Allah sa idinian agu palitaan na masindo. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Panutulang kahi Muhammad kumia maratiaya adnar kirana pun kulla akal bihena mala. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ubang kaunuti sumanga kafir agu sumanga munafik sa baga kana kasuringa sairan sa sirakang kakwalla ka pekaampel swalla asas sariganaka. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Hei mia maratiaya igira piangaruman yu sumia maratiaya abubai uriania na talak niu siran kuden yu kiran pankalawasi na daarki wa iddaaki idda yu kiran na begini yu siran sa pamumagayan mut'ah sa bukain yu siran sa sampurna akabuka katalak. Ustayan amay kasu muslim na mga rumah sa bubay uriania na makawing na danyang kalawasi na gunian talaka na paturay ko bubayat yala ka idda masa akenayaw niyan so kapupusian na gubuma pangaruma asala kawa mama sabab sa so idda na ayakin ipaliugatan na siap ku kandengan ububay ubebednad na miya taguunay kaugat ko kiapa kasuldo o kerumay na amay kaden yang kasuldi na paturay idda kamiyada su pengalian. Ustayan suidda nas kanyan sumasa ama tetendua pekanayorun sububayat yalak udi na miyabelo adi kepakayu bepaki pangaruma. Sububayat yalak ko karuman niya na kena uba maugat na aya iden niya na telaulan. Giutu amay katiapkan udi na di kuma abesa maana rugu. Amay mangka peruguan na si iko urianu makatlumakhail. Amay mangka maugat na sa kapakambawataian. Amay kamiyabelo sa miyatay so karuman yan na patulan na gusapulu gawi. Amay kaskan yan ang maugat na aya kekuan na sumawatang kudua emasa. Maana au mapupos so patulan na gusapulu gawi na dapat makambawata na kenayaw ang makambawata. Giyanan ni Kapitu Ali bin Abi Talib. Ugay na so Umar na aya kapitian na andun ni kapakambawataian. Sa daniyang kwaa sumawatang kudua emasa aso pikpitan o Ali. Sabab kula piatu ayat ko Quran. Giyanan so karuma abubaya kialawasan o karumanian. Amay pangkadan yang kalawasi na da iddaian. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Hei Nabi,
Hialalamir ka mga karumang ka asumini beging ka mga betangkiran. Agusu mi papaaru limang ka apad ko ini begir ka wala. Agusu wata abubayu bapa akaki ama aka. Agusu wata abubayu bapa akaki ina aka. Agusu wata abubayu babu kaki ama aka. Agusu wata abubayu babu kaki ina aka. Aso to miugali na pedka agusu bubaya mapaparatiya. Amai ka itu wakimi na ginawan yan si iku nabi. Na amai ka kabaya anu nabi ka pangarumaan yanon sa senggay si irkabu adirumpad sumiyamaratiyaya sablara katawana misu ini palibutami si ikiran si iku mga karumairan aguso mipapaaru mga limairan uripan kaanda kedner kaamargen guwadin swalla albilawana paririla albilawana masaling gagawin. Ustayan Piyakay ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pangaruman yan sa kalawanan supat katawabubay ko sa timana masa sa sier kaniyang buuto ko kumanda di kupakay ko sa lakauro na mama. Ugaid na ad na mga sangkutay inad nwala subhanahu wa ta'ala ko kapangaruman yan. Si kumiyaw na ayat na inaliw niya na ayabu mapangaruman yan ko mga dadasagi na mga bubay naso tumiyugali na padiyan naso datugali na padiyan sa Madina na din yan mapangaruma. Gusto mga karuman yan na din yan sirang kesambihin sa sala kawabubaya mapia ataw subu suori panamiyataban sa katidawa ikupakaya pelawasan yan. Sa miyata man rooso mga karuman yan, giuto so inalayu ayat ay 52 sa kababaan. Naso muslim matatamanan sapat katawabubay ko sa timana masa ama pengaruman yan. Na dedentaman ni so kada kelama pengaruman yan ko uman kalbetan ng kutuapat katawabubay. Sa apia ikada kelama pengaruman yan. Na kepakai asar kadikalawanan supat katawabubay ko sa timana masa. Sama nanan na ad na inibigir kita nawala subhanahu wa ta'ala akaluwag ko kapangaruma ada niya magengko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakata tamanan so kada kalau karumanian naskitan wa mga umat yan nakabubagan tanu sa maula da kapaar ko kada kelama pengaruma tanu asar kadi kalawanan sopat kataw ko sa timana masa sa giyanan na patutay panalamat tanuan ng kukadnan tanu Rabbul Alamin. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Peteli kana kasu kebayaan kakiran ko kapagalungan sa pupekaiger kasu kebayaan kakiran busa tawa kabayaan ka tawa piukas ka ko alungan na da dusang kaun sa giuto maran ya kapekapi aginawairan sa disiran makambuko agu maswat sirang ko ngani na ini beging kakiran langun siran swalla na katawan yan sumada dalam ko mga puso uyo kaswalla na adnal bilawana mata wal bilawana matigir. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Dirkah kehalal semanga bebay ko urianuto gudi penubeng kasiran sambi isa mga karuma api apen ini kabengang kasukatay diran inuntas sumi papaaru limangka uripen guadin swalla ko langwana syayal bilawana tumiti kairon. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Hei sumia maratiaya, di kanu sulku mga walayu nabi inun tabu kay dini, tawaga kanu sa kakansa panganengken, adini unanayon ku walayu nabi suka kelutuian, ugeid na amay katalawang kanu na suld kanu, na anded ni kapakakaniw na liu kanu, sa di kanu numanayaw mamakinig sa tutul, kagyutor kanu na pekaringasa ku nabi, na kayar kanu, naswalla na daay kayaian ku benar, guigiraad na inisa iyo kirang ku mga karuman yan na pagigimu, na isaan iyo kirang ko tali kuda nurending, kagyuto ilabia suti ku mga puso iyo aguso mga puso iran, guda araki wa kabenar ko karinga sa ako Rasulullah, gudi penuban yung mapangaruma sa mga karuman yang kuurian yan sadayon, kagyutor kanuna miadin kuwala albiya mapened. Ustayan, ginan sukam bilang atau ko kasul kuwalayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa aya patut na pagadetan sa aya bukap suldu na igirat yawag yin sirang kukakan sa di siranon magti agu di siranon numayaw kapekaringa sa uto ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agu su pamilya niyan askan niya na dini yang kiran kerawan teruang kuto naswala subhanahu wa ta'ala na aya kiran bagi sa aturan ada ay kaya iya na kaadnian. Ustayan, ginan so kinisugu no Quran ko kaprending, rantam, o mga karuma o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aguraberay ko mga mu'mina ang mga bubay, aaya mapya na disiran mabibinayar sa kasasapangan sirang ko kailay yung mga mamaaharos sa adat kira nagusala-sala. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. Amay kad na payag ni wasyay uli na isul niyos kanyan, na mataan aswalla na adun kulang wa na siyay albilawa na matawron. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. Da dusairan na mga karumaw nabi kudiran kapakasasapang si ko mga amairan, gudapan ko mga watairan na mama, gudapan ko mga lakiran, gudapan ko mga wata amama o mga lakiran, gudapan ko mga wata amama o mga pagaliran na mga bubay, gudapan ko mga pediran na mga bubay, gudapan ko mipapaaro mga limairan, mga uripan, gukalakan niyo swalla hey mga karumaw Rasul, mataan na swalla ko langwa na siya'y na adnal bilawa na tumiti kaya saksi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mataanas wallagu sa mga malaikat yan na silawataniran sunabi, hey sumia maratiyaya, salawatin yus kanya nagumbayurantang kanu sa sampur na akambayurantang. Ustayan, inisugu Allah subhanahu wa ta'ala sukap silawati ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya maanan niya na suki pepemangnin tanuron sa kapipia ginawa, agu suka pakaslang sa maliwanag, kamiya rumases kanian sa pantaku kamapian tanu, agub silawatan skanian wala subhanahu wa ta'ala agu su mga malaikat yan. Aya salawat wala subhanahu wa ta'ala ku nabi, na suka pembentugan yan si iku mga malaikat yan. Na aya salawatu malaikat si erkanian, na suki pepemangnin niranun sa mapia, sadun sa tawab silawatan yan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
nama pembeginian so sapaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa alungan na mauri agup kesembeg skanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Mataan aso serano tua peringa sa aniran sallallahu susuguian na pimurkaan serano Allah si isa dunia gusa alungan na mauri gupiag tadenian siran sa siksa apa makada panas. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Gusto serano tua peringa sa aniran sumia marati amang amama gusto mia marati amang abubay kung anina dairan manggulawla na sabnara mia kabakuntol seran sa kabu kaganagu dusa amapayag. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Hei Nabi, tiruang ka ko mga karumang ka aguso mga wata ka mga bubay, aguso mga bubay amya maratiaya, ata tegairan so mga ditarniran, sa kasapanganian so auratiran, kagyuto maraniya kakilala akiran, sa disiran maringasa, guwadin swalla albilawana paririla albilawana mas saling gagun. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Amay kaditumarg su mga munafik aguso sirano tu adin ku mga puso irana sakit aguso giimang beal sa tutula kabukag si isa Madina napaki pangundet wana mir kasiran urianian na di kay ranon masiringan inunta adi mati. Ustayan, giyang ko tuay naloy ruwa ad na mga sakit ko puso iyan aaya kalalayaman na si utu ipsipat ko munafik na si isang kaiya ayat na si ipakapanunumpang ako mga barasina ang mga mama. Giyuto itinduguno Ikrima. Ustayan, ginan sa mga munafik ayad na pisidatan nira na akal na suka pringa sa irang ko mga Muslim. Sa giiran kapalubas sa mga oke tagiiran ni pamaganta ko Rasulullah agu sa mga pamilya niyan. Sa kiara rangitan siran wala subhanahu wa ta'ala agu piyayagin sa mga pagnsiran. Agu piyak ito kawan yan ad na pukaw makira na siksa ko dunia na sampurna ko alungan na kiyama. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. Kamumurkaan siran api ande siran matagu agu singgaw siran agum bunuun siran sa sampurna akabuno. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Susunan wala ko siranu tuwa may pusamiyaw na sadda akituon ka ko susunan wala asambi kaalin. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Ipagisir ka umanga tao suka persubengkit na teruang ka aso katawiron na si ikwallah buda apupeka to kaur ka abaan de subengkit na kebeluy amarani den. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. Mataanas wala na pimurkaan yan sa mga kafir agu piagtadan yan siran sa makadgasiksa. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Tatap siranon sadayon sadda ketuunirana saling gugupagudep na tabenga. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Sasagawi iya pagiun sumanga parasiran ku apoi sagiiran terona duan tanubu ube tanubu kiaunutan swalla agu kiaunutan tanu susugu. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. Gupi terwirana kadna nami mata ana inunutan nami sumanga ulwan nami agu sumanga alar kami na diede kemiran kulalan. Usayan si iko katalun tunirang ko siksa na umani isa na peluba sa daawan yang ko denian kabelu ya miaratiaya na didno tu pekang gaya guna sa alungan uto kamasaw tu adisiran pengnian sa kapanaubbatiran kagyu tu sugawi iya kaku irang ko mga belasiran ko ngani na pinggel bekiran ko dunia. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Kadna nami beging kasiran sa dua takap ko siksa agu murkaing kasiran sa murka albi mala. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Hei sumia maratiaya ubekanu maadna dataru sirano tuarini ngasairan sumusa na piak angias kanyan walla kungani na pitiru iran gumiadin skanya na Musa si ikwalla amalay pangkatan. Usayan so mga Israel na peringa sa aniran sumusa sa mga katerwa di benar apitiru iran askanya na pepenggelan so kobelian sabab sa kagis kanya na sasapanganian sa auratian sa dipelekas. Sang kutua masa aso Israel na minitabulog sirang ko kanderwaka. Amia kaisa alungan na mipigus kanyan na liya medua torson diternian nagiinian pamasalan na tongkat so ator. Na kia sawaan sulawasian sa mielayak na uba pepenggela. Katanto amapia ikam bubulawasan na kia gendekan niran suman sa kapamagenta. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Hei sumia maratiaya kalak niyo swalla agu terukanu saka terwa untol. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaumpiaan yan rakanu sa mga galub kiya gurilaang kanun yang kumanga dusa niyo. Nasa tawa unutan yan swalla agu susugu yan nasab na ramyaguntong sa untong amala. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Mataana ini dulu nami sosarik ku mga langit agus sulupa agus mga palaw na siyang kairan ubairan matanggung agu ini kalkiran na inawidan skanya no manusia askanya na manusia na palalalimad da amelangian. Usayan Ginan sumanhaj susuna na pagukitan aded pangrawaw langit agus sulupa agus mga palaw na inraws kanya no manusia agyu tumambui sabah paskanya ni mia pentawa pengunda tu kulupa maana khalifa saka pekatindegan yanung ko kada tu Allah subhanahu wa ta'ala sa inawi dunian so paliuga tamada dalam ko ini sugu agu ini sapar wagema sa mimbelu iskanya na penggulalan nanu paliugat sa piakam baya-bayas kanyan kakagi aya patota penggulalan nanu sugu nagu sulalangan na so tawa makam bebaya-baya aku pakaya sumupak ka aya maana ukasugu na sukapang niyang kako kitalinguma ang kugelebe kakupa kaya dinya ni talinguma. Sa dataru tumambu sukasapar, aaya ini sapar na sukupa kaya italinguma o siaparan. Sa amay kadini yang kagaga na di kupa kayo ubaun makambuat sukasapar. Aya ibaratian na di kupa kayo bangka terwa ko buta ading kapagilaya sutuladan. Sabab sa dini yang bukilay kabuta. Na sukiasa paring kau nada abalin yang kada akiatanaan yan. Dataru tumambu au teruang kaun a ilayang kasutuladan adin yang bukilay kabuta.
Ino piakam buat wala subhanahu wa ta'ala suka sugu kakagi ya kepakaya din yang gelebekan sadi kepakaya teruung kota wa tumitindeg ka siyo tu penumpang kota akan na ubat tumitindeg. Ugay daw makam buat ang kutwa suguan na aya maanan niya na tatapakadin ko katitindig ka kakagi anda nga maaden sugalebe ka katitindig. Sa aya maanaw kasugu na sukapang niya kung ani na maada akapakayang gulawla ano siyugu. Na aya maanaw kasapar na sukapang niya ko kita pelakang kung ani naging galebe kanutawa kapakaya din niya ni tapelak. Sa gina ni madadalam kupturo na manhads maana susunan agyuto ipiyang raw manusia sa mimbeluis kanya na khalipa kulupa sa langwananganin na ini panandingger kanyan sa pantag saan yan minggulala ng kutua manhads apiyang raw niyan sa ded na benyang kidawa o inunyan dematunay supiyang raw niyan. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Kaan masiksa wala sa mga munafik ang mga mamaguso mga munafik ang mga bubay. Gusto mga pananakutua mga mamaguso mga pananakutua mga bubay. Agu pagkataubat ng wala sumiyamarati ang mga mamaguso sumiyamarati ang mga bubay. Guwadin swalla albilawa na paririla albilawa na masaling gagawin. Pangnal kusora. Giyay subandingan ko mga lumpukan, Al-Ahzab, amya kadensal sa Madina ko sangaran niya nagubat sa pantag sa kapunaseran ko paging da Islam, agupan pupaguyaga sa balinta da Madina. Rarada no kaya pa magugupa o mga lumpukan na ridwayo Islam, ama papayag ko mga kuray sa simbas sa barahala. So lumpukan o mga Yahuda Banu An-Nadir, abiyugo siran sa Madina sabab ko kadudun siyaniran. Sugata fa na isa kaluks ko mga Arab sa lumang aguso lumpukan o Yahuda Banu Kainuka ang mababaling siran sa Madina. Minsan pan makabangkit surundairan ko mga Muslim na sabab ko kabagru para tiyaran na tiyabangan siran wala subhanahu wa ta'ala sa miyakam belingan sugumuguba tarunda akakapuran yambu. Sukuray sa mala aridwayo Islam na inusarian sulangwan na gaganyan na pamikiran, galebek, tamok agusan dieta sa karna niyang ko sulapayo Islam sa kaplabasan niyang ko mga tao sa Makkah. Sa rininga seran sa mga Muslim amya katunay sa kaya pakakatasiran sa lupa Habasha, maana Abyssinia, aguso kaya tugalin sa Madina. So paganaya katumuasan dieta koltera na gusto mga Muslim, naminita na si Isa Badr ko Ramadan na ragu na ikadua ko hijrah, na diag surundo o Quraish, na si iko sumiyam biragun ko siya wala ikatalo ragun ko hijrah, na miyakaw masiran ko kasupiran ko kaya taba na kiran sa Badr, na minita na so kaya tidawa sa balinta da Uhud, na minsan pan kaya ladaan sa mga Muslim ko kaya tidawa. Ugaid na miyatata pa Madina amalilinding sa miyakam belingan sukuray sa di mapipia aginawan niyan. Oriano to na inpuna niran sumal akakunsi-kunsi agu katutaba nga sa kapagisay serang ko kang gubatayran ko mga Muslim sa Madina. Sa miyate muiran surunda ang mga 10 gibuwa sundaro ko ulan-ulan na Syawal agudul kaada ikalimaragong ko hijrah. Sa ginan sugaruba tulumpukan na miyaloy ko sura ika-33 si ko ayata kasyaw tamang ika-27 alumiyaga day ko tenda yumiya ka-2 kapitu gawi. Adna tindaga miya ka-27 gawi. Sa madakala miya rumah sa isang koto aki tidawa sa kiyaw sara ko mga panaaguso pedawkit ko katidawa sa kasuldiran sa Madina. Na miyaning gapusan ko kiyaw laang ko tuwarunda agumugubat sa miya kakasoy siran sa kalapis na so Islam na miya maguman sa kabagar ko kaya pangarnian sa sangaran na kumiling. Aya isapya kamo masaada sa ito nga nugumugubat na so kiyaw mairan ko malaakakaray ni kuta o mga Muslim sa Madina aming gulalan uto sa Musawir o Salman al-Farisi. Giyuto isaba pagiyang kuto kiya tidawan na pagilanuan niran sa katidawa ko kakar. Gazwat al-Khandaq sabab sang kutuway ni kuta akakaro mga Muslim sa Madina.
Pada kisah sengga yang kaiya sorana so kia sebendingan yang ku kapapalihara aku mga karumau Rasulullah saka pagadatan sirang ko giikiran kin dulu na anagu siapan so mga derpairan sa disiran maringasa ku api antuna aukit. Agu giyang kana nabitikan na langkap ku langwan na babaya muslima apato takabagan sa mala asyap ku kapaging da Islam. Miyakilala aso mga karumao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mala aminido wagira na rumasay ko kapagkabakna ko unayan no Islam paganay si isa Madina. Gumiyakilala so sabad kiran ko kaya perumasay sa pantag sa sakudu ko kapagingid ada taru dua kata wa Zainab mga karumao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiyakilala sirang ko kirorokotan sa masakit ko betadu mga miskin. Taman sa minigrar ko isaon so ina mga miskin, umul masakin, sabab ko sambatan niya na mala ko betadiran. Dataru tumambus sa mga babaya muslima amya ka pangupadsirang ko rumasay ko jihad, sa giiran ka pamulungi ko pepengaang la mga mujahidin, agwadin kirampan so sumimpang sa maidan ako miyapat sa pikewaran, agu sumiusaw sa rugu sa pantag ko kapakatindugo benar, at dataru bai anusayba. So Fatima Az-Zahra awata abubayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naskanian deni mala apasbel ko kaya pamulungi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaya anglayan ko kaya tidawa sa Uhud agu so sabagi muslim amyanga angal sangkutwa kaya tidawa. So bai ya Rufaida naskanian imiya ka panisikit ko Sa'ad bin Muad gweni ama angal sangkutwa kaya tidawa sa Ahzab. Gusto kaya gubata sa kaibar ko ragu na ikapito na adna mga muslima ang mga bai amiya kaunut siran sa pantag sa kapamulong agu kapanisakit. So sabagi sang kaya sura na pisabendingan so mga doa malako katidawa sa kakar al-Khandaq na so sabagi yun na initurong ko oriano kaya tidawa ko Syawal ikalima ko hijrah. So kaya pangarumau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Zainab na miya bending ko ayat ay 37 agu minita na sangkut waragun. So sabaad ko mga ayat na sii ini turong ko ragun na ikapito ko uriano kaya gubat sa Khaybar. So pamutusan yan. So aturan ng mga Arab ko giikan dudulu na akama manusiay na paturaya ganatan sa pakan dudin so giikan dudulu na akama manusiay ko pakaasalya na waraan na ini dulu no Islam. So mga ndoo wapiakam buat to kaya tidawa sa Ahzab so betadu mga munafik ko kaya sawai ko pagnesniran na pananggilaan agus so betadu paratiaya atitu na aya pato taunutan. Siapan so pangkatan ng mga karumao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agus laan siran ko mga pangkataniran. So betadu Zainab agus sumiyabendingu na awid akal ko kaya pangarumaon na pato tadi pakabelangan sa pantag sa kaadnupit na ko mga Muslim. Pagadatan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maguso pamilyan yan sa linding siran ko mga rarata apanganta apapakalang kapano mga dunsian munafik sa inggulalan so atas tanggungan sa tunayin sa mapia. Giyang kaihasura na ini turun sa Madina aaya kadakla ayat yan na 73. Ini turun ko oriano Surah Ali Imran.